Trka je puštena, znači imamo 4 konja, Turkish Coffee, dres je bijelo-plavi, Surprise of Easter, plavo-crveni dres, Gainer Boy, plavo-crni dres i Snowhawk, naše kockite hrvatski simbol. Za sada vodi Surprise of Easter. I dalje Surprise Easter, za njim ide Snowhawk, treći je Gainer Boy i četvrti je Turkish Coffee za sad. Približavaju se polako startnoj ciljnoj liniji, sad ćemo ih bolje vidjeti svi, za sada je situacija ista, konji ubrzavaju, sad idu prema finišu, skoncentrirajte se, sad će uskoro doći do naše ciljne ravnine, evo kreću na ciljnoj su ravnini, ostalo im je svega još nekakvih 100-tinjak metara, za sada nema promjena u poretku, ali sada oni svi daju ubrzanje, uskoro Surprise je za sada prvi, Gainer Boy je drugi, Surprise of Easter prvi. Na proglašenje pozivamo gospodina Jurkića, vlasnika trećeg plasiranog Snowhawka, sa džokejom Milošom Milojevićem, da se pridruže konju i da bismo mu dali nagradu. On je treći. Čestitamo treće plasiranom Snowhawk. Drugo plasirani Gainer Boy, znači vlasnic je Naomi Racing, jockey Stanislav Georgijev.
Čestitamo drugoplasirano. A sada molimo pobjednika ove utrke, Surprise of Easter, vlasnika Lord of Horses i džokejku Ester Morvaj, da nam se pridruže i da prime pobjedničku nagradu za ovu utrku. Hvala. Cijenjeni posjetioci, možemo ovdje u paroku pogledati konje koji se pripremaju za drugu utrku, 20. Trial Stake, Gabor Maroka, džokej je Miloš Milojević. Drugi je Born to Champion, irski uzgoj, uzgajivač je Farmhouse Stud, vlasnik Rahim Edemović, trener Paul Čantoš. Posjetioci, konji su se uputili u probni galop i nakon probnog galopa odlaze u start mašinu. Poštovani posjetitelji, sada ispred start mašine možete vidjeti punokrvne konje od 3 godine na travnatoj podlozi na 1600 metara. Broj 1, Marches Megi, uzgajivač Burley Stud, Engleska, vlasnik Almodo Stable, trener Gabor Maronka, džokej Miloš Milojević. Ovaj konj do sada je imao, to je kobila, Dorata kobila, koja je do sada imala 3 starta. Na broju 2 trči Born to Champion, irski uzgoj, uzgajivač Farmhouse Stud, vlasnik Rahim Edemović, trener Paul Čantoš, džokej Stanislav Georgijev. Ovaj Dorati pastuh do sada je imao također 3 starta. Pod brojem 3 trči State of Chaos, irski uzgoj, uzgajivač je Gigginstown House Stud, vlasnik Vladimir Vukojević i Štal Anđelov, trener Šandor Kovač, džokej Milan Kukolj. Ovaj Dorati pastuh do sada je imao 3 starta. Pod brojem 4 trči Star Max iz Srbije, uzgajivač Nenad Milošević, vlasnici Milošević Ivanović, trener Miroslav Jovanović, a džokej Virginia Drexler. Utrka je puštena, utrka na 1600 metara, konji su krenuli. Kao što vidimo, Born to Champion je prvi za sada, Star Max drugi, State of Chaos treći i Marches Megi je četvrta. Na čelu je dalje Born to Champion, on za sada predvodi, sada prelazi Star Max na drugu poziciju i ostalo je neizmenjeno. Za sada Born to Champion vodi za 4 konjske dužine. I dalje 4 konjske dužine vodi, sve je isto. I State of Chaos prelazi u drugu poziciju. Treća je Star Max i dalje vodi Born to Champion, Born to Champion, Born to Champion. Marches Megi je dalje zadnja, Born to Champion vodi i dalje je prva Born to Champion. Borba sa State of Chaos i Max Star, oni su zapravo druga i treća, ali dalje su sad vrlo blizu. Ovo je dugačko, sve se još može promijeniti i dalje je Born to Champion prvi, ali lagano prelazi prema njemu i State of Chaos. Sada se konji približavaju lagano startnoj ravnini. Konji ulaze lagano u ciljnu ravninu. Born to Champion, ali približavaju mu se Star of Chaos. State of Chaos, Born to Champion. Born to Champion, State of Chaos. State of Chaos, State of Chaos, State of Chaos, State of Chaos, State of Chaos is first. Broj 3, State of Chaos, pobjednik ove trku neslužbeno. Čestitamo Star Max, vlasnicima Milošević Ivanović i džokejki Virginia Drexler na osvojenom 3. mjestu na ovoj utrci. Molim jedan aplauz za Star Max.
Čestitamo. Sada pozivamo Born to Champion, oni su drugo plasirani, to je Dorati Pastuh u vlasništvu Rahima Etemovića, a džokej Stanislav Georgijev. A sada pozivamo pobjednike ove utrke, to je State of Chaos, vlasnik Vladimir Vukojević štala Antilop, trener Šandor Kovač, džokej Milan Konkolj. Hvala. Nažalost, Lady Jazz nije startala, startali su Valteri broj 1, Respectation i Ghost STS. Oni lagano prvi put prolaze pored nas. Za sada vodi Respectation, on je favorit u ovoj utrci. Respectation, evo nažalost i Lady Jazz, ali šansa da će ih stići su male. Respectation, evo nažalost i Lady Jazz, ali šansa da će ih stići su male. Ona ubrzava i dalje vodi Respectation, stabilno prva. Slijede za njom Valteri Ghost STS, Lady Jazz ubrzava, ali Lady Jazz ima barem 50 konjskih do dužina da ih stigne. I dalje vodi Respectation, za njim Ghost STS i Valteri, Valteri pa Ghost STS, za sada nepromijenjeno, i dalje Respectation, Valteri, Ghost STS, Lady Jazz je zadnja, ona trči, ali je jako je zaostala za ostatkom konja, i dalje je prvi Respectation. Sad se razgušnjava grupa, napadaju Valteri i Ghost STS, sad ćemo vidjeti što će biti u ciljenoj ravnini. Za sad je nepromijenjeno, Lady Jazz ubrzava, nažalost i dalje je jako iza. Ghost STS je drugi, za sad Valteri je treći, još uvijek vodi Respectation, približavaju se ciljnoj ravnini, Respectation. Biće upitno ko će biti drugi ili treći, ali Respectation apsolutno vodi. Valteri i Ghost STS se bore za drugo mjesto. Respectation, uvjerljivo Respectation broj 3, pobjedio u ovoj utrci. Drugi je Ghost STS,
treći je Valteri i evo i naša Lady Jazz koja nažalost na startu je zapela i nije imala šansu. Najprije ćemo prozvati Valterija, njegovog vlasnika Primoža Hribara i džokeja Jozefa Parigala da prime nagradu za treće mjesto. Josef Parigal, molim na dodjelu nagrada. Molim jedan aplauz za Valterija i Jozefa Parigala. Ja sam znao da će, jer ovako odela Čestitamo. I treba imati realno, ali bit će od ovih bolnih. Sada pozivamo drugog plasiranog, Ghost STS, gospodina Anđelka Jurkića i džokeja Miloša Milojevića da prime nagradu za drugo mjesto. Molim vas jedan veliki aplauz za Ghost STS-a, gospodina Jurkića i Miloša Milojevića. STS u drugo mjesto u ovoj krasnoj sivoj kobili gospodina Jurkića. A sada pozivamo pobjednike u ovoj trećoj utrci danas, treći kup konjica Minolta, to je konj Respectation, vlasnik Highland i džokej Paul Šantoš da prime nagradu za pobjedu u ovoj utrci. I veliki aplauz za pobjednike. Pozivamo sve djelatnike hipodroma da nam se pridruže ovdje na travnatoj podlozi radi zajedničkog fotografiranja.